Ajusote lisu times doshi beputu kabi khokwa bi befo lango ngawa yu lisu times doshi beputu temanane yu USA kwe kwa yichi tutama ngalo kulisene yu makudu tuka pyo tiama doshi te yu lisu ngu lisu se kwa bi be pyo tiama chane tima ngalo yu doshi te nalu nishi so bugnani li ga kwa li shi kwa gulibi khwami wa dalo Tishinani www.lisutimes.com bezone toku fatanya gokwani yu lisong kabi butama dosha myagule bi muwango gokanga me gizene yo doshete unwa dalo amo yi bukutama nani yise ngame goka lukutama podoni yo wase kwa gizene yise tengame yo nalu wali tsale bi vugni shalo nima tema kwa nani Lisu Times YouTube channel tema jwalo YouTube channel tema tengami yo subscribe ma yiwa so ngame subscribe yiwa li tsene yo YouTube channel Lisu Times YouTube channel tengame yo segwali tsale bi woni shalo sama te ma kwa ne Lisu Times page Facebook te manga jwalo tema tengame yo like and follow yiwa li tsale bi dinishalo lima te ma kwa ne Twitter te ma jwalo Lisu Times beje Twitter kwa de kwata nye yu ko ngame ndo shete kwa na lo wa dalo unwa dalo ke loya mate makana ne yu Lisu Times do shete sasa bitli khwa mi nama bu swanda sene am application Lisu Times application te manga me jwalo gomanye free download iwa dalo app store kwa gize yo download iwa li tsele yuzene yo phone wa yo kada sene Lisu Times do shete yo nalo wa li tsele bi tlibi vuni shalo Nawa nyanya ni yo do shete tingna khule ka phyotama sadama tongte bema kunama ngalo do shebe pugusuna ni ngwacheche adje bi Lisu Times ka do shebe puguteso bi lisu ka bi bema glango yevu ka be loi kwache na lo sene segetoile Ukraine bi Russia gwajule kotio bemado ntun zen ko nhan sihin kwa Belarus bi Ukraine muso shaka tiga kwa Ukraine kwe tsadva bi Russia kwe tsadbu gwajule kotialo bema suwalo temanye Belarus kwe jisapa bi Ukraine kwe jisapa Zelensky bu pongwa bi shatule kodo kane pyolama gwajju tima ngalo Russia li Ukraine kwe jisote si nama yi shushu tsfulama meda te hali tsikwa jiwa joso medzpate Ukraine boli si walikane Russia ngaimi Ukraine te shawa gwajule ko nama walama ngalo belo sile kwama meknye Ukraine kwe lope amya kwa leshe jodiasano Medu drama myama heka kolinto show bemado Timene kwa javun khwami balaso computer hacker midu tsadu drama Myanmar laso RITZ Cyber Intelligence Service hoso kolinto tajinye nyinye ntun tsenko nhan tsehin ne ngwajete landan lope yityahi kwa shobi do julalo yinye timine javun suni joso ntseyo kwama basoti yungasa mine shedo dama kwa ngaimi yimi yidu bufulama joso USA kwe FBI li akhe choni shiso tiamati yo ngalo yinye javun suni khwami niso mi yama kwa Danny Boy Fluffy Bani Chibu mi kwa bi seso mialo ni to kwa bi voto se bukwe kwa cyber security akhe jalo bi setiama network kwa yidujis khwami balanye akhe midu drama ngalo Yemite Fluffy Bani bes yualo ili wasai bote khwami kwa walianye Fluffy Bani owns you boshu chalo nyetoti ko kuha tsitini tabo UK kwe kwa ma wasai amyate ili kwa bala khwami bala kulianye yite mebuli yunishe sotiyo pyolalo SANS Institute attraction.org security focus Symantec group suni zubonye yi suni te telekukalo yinye koma national tiaso tiyongas yi shate li tsaku jwalo bi sewalo
Sagai musho jisapalo de nsitiko lonama shiku betsu kamado. Moyua beduka lotama sagai musho jisapalo dauta minaite nsitiko lonama nene ntun tsinko nha ntsihinete shiku betsu kalo. Ngolotama libiti ali jojo ali shikulanye ngwano ashili bemmaseo bi yihisima do chuchuli belo. Kutuzama shivu shi jubigu ti jude saku lunama shikufulanye nsitiku kulyama ngalo. Zaimatsu ngwahangwa kwabi shivu futama bigu niko. Amu shimakusima shivu tihashitsu ti kwabi futama shivu tima juasalo. Aji shikulanye nitsu liku kwachi lojibalango bi suwalo. Dauta minanye pashe nino mahu so ti yunga se ti tukwa ku tsu ku kwa ngai mi pashe zido semuli so zai ntu ti tsenye bi ntu ti tsengwa ku kwa ngai mi semuli so nga se sagai mo so jisipa ngwa ku yi ku kama nga lo ntu ntse ku pashe zido si pai kwa ngai mi huali so nga lo guli ngai mi myanma me buli pashe zido bu pashe hu so bote mido pili nama Ketu zalobi bese bemu futiamanye Aung San Suu Kyi kwabi kubu musho jiso jisepa amya jualo bi suwalo. Aung San Suu Kyi ketu zalo bese bemu funama shi ketu kwabi tuwa zila bemadu. Aung San Suu Kyi nye hete yango musho jisepa piu mei ten lepe kwabi dola chu sebi shi jua ketu zalo bi bese bemu funama nyenye ntun tsen ku nhan tsehinite nepi do shi ketu kwabi tuwa zilalo. Ketu gego bi yango musho jisepa piu mei ten kwabi ntun tse ku tsenha ti nyete shatu tama ngalo. Guli shatu tama te o absorb ato tingo bi Aung San Suu Kyi li ntun tsitiko tsaha linyete lete galo. Aung San Suu Kyi te Myanmar me bi yi le chi kwa ma tsuzabu li shivu tsu futasi nepi do kwa shikete yi shushu ti ma yi si chicha tiamanye amukwachi ngalo. Pakamu kwa Myanmar me rile ju riza rimi vumada bi ken only tuwa do lamado. Kachimu so pakalopi kwa Myanmar me rile ju riza rimi vumada bi ken only ntun tsin ko nhan tsichu nyete tuwa do talo. Myanmar biya, Ram, Adaman biya, Dagong biya, Mandalay biya, Balashir Myanmar Premier biya bi mugwate ju. Pilakh, Semin Pilami, Vumada Sahan tsenye kobu kwabi kianyi otuwa ke timate machuso tenye chichase tsugdungu bi betalo. Tulu yemanye Myanmar me puwa ju, pudula ju, te sebalize nama puwa ju te pizama ngalo bi belo. Russia kwa ma jisipa wati potentially nuclear bomb de tulu diana ma twa gaku bi damado chama gflango Newton tsunyuku nyhaman tshishinyu de Russia kwa jiso potentially yi kwa tiama nuclear bomb de make bu tulu jagunama twa gaku now nuclear botu dishinania ku wanyama tishinga sin mine kwa vunga mi timade jo tiama ngalo alika sibanye tuti mama bela nganye bela danani mukfadi dola sene kwajo mukfwa binani acid bang ne acid rain acid mha yela sin sesh nganye jo shaje biali balama boti shingalo Russia watili betiamanye bakwevunye gele ju pitsi sin wande chitialo bi betialo temari matsne to zokwa tatiama kwa tibunye Ukraine kwa de megiza yijaso jwalo Newton tsunyuku nyhaman tshishinyi molo nyi jikwa bingwa jikwa chi yigama NUG futsuhi kushitu vopekwa tise chumu hito nyha dollar vwayo tumanye USA kwa New York lopu Queens Cup Flanshing Town Hall kwa yigama ngasi Myanmar pashe sahayo zilasi NUG futsuhi kushitu
vulalo NUG bamanye National Unity Government nga se zo ti zuna ni pa sheli seda ma koi jizo ti zongo pa she ma khwali ma da NUG de ngwa no halibwanga goma pedo NUG photo hi kushetu votianga bi gokwa zichila so omali belo pa goma kwanye myama jashi akjina shasni yipma yoyo gisa mi jwalo Audushi mudi makona ni Russia le Ukraine te hutiama te Myanmar mevo ni huto jatiama do chamag flango Russia le Ukraine de med tiama ni hijwalo ni huto jalo bi Myanmar me bu shatuso mez zomitoli Russia dush sponik kwa shatutalo Zetimar matsu chiche kwe selila namanye Russia kwe nye tuli yijwangu Russia li zishi koloni jude ichi de tsebalalo bi ngulwalo bi mez zomitoli balo Golinye Russia li Ukraine de me sitiamanye ngwanye kwa chilawa ngawa yo lisu times doshde yevo kabi loi kwache nalo tiam podoni anjasute akushamwa zaide kwa yo zele hole anjaso khwa khwa tia